ikaze kuri Smart Side. Kuri munsi tugiye kubagezaho uko umukino wagenze hagati ya AS Kigali na Rayon Sport ubwo AS Kigali yakiraga Rayon Sport mu gikombe cy'amahoro. Katubagezaho abakinnyi bitabajwe ku mpande zombi. AS Kigali habanjemo Bate Shamiru, Shimiyimana Marc Govin, Niyomugabo Claude, Bishira Latif, Rurangwa Mosi, Ntamuhanga Tumaini, Ndayisenga Fuad, Sabimana Eric, Benedata Janvier, Nova Bayama, Shimiyimana Ibrahim, naho umutoza ni Mateson Jean de Dieu. Ku ruhande rwa Rayon Sport ni Mazimaka André, Iradukunda Eric, Irambona Eric, Bukuru Christophe, Mutsinzi Ange, Habimana Hussein, Mugeni Fabrice, Urimwengu Gilles, Michael Sarpong, Mugisha Gilbert na Manishimwe Jabil, Wagner Do Nascimento Silva. Abari basimbura ku mpande zombi, ku ruhande rwa AS Kigali harimo Hategekimana Bonheur, Kanamugire Moses, Ninahazwe Fabrice, Murengezi Rodrigue, Karanda Frank, Ishimwe Kevin na Ndarusanze Jean Claude. Rwanda rwa Rayon Sport harimo Bikorimana Gerard, Nyandwi Saddam, Mudeyi Suleiman, Mugisha François, Dankor Prosper na Tumushime Atijan. AS Kigali ikeneye kongera guserukira igihugu. AS Kigali ikeneye kongera gutwara igikombe cy'amahoro yegukanye mu 2013 igaserukira igihugu mu mikino nyafrika ya CAF Confederation Cup yakurikiyeho. Lesidate yatwaye iki gikombe mu 2001 nyuma ihinduka Kigali FC yihuje na Renaissance FC zikora AS Kigali guhera mu 2007. Muri uyu mukino ubwo watangiraga Rayon Sport yatangiye isatira ubwo Mugisha Gilbert na Urimwengu Gilles batangiye baherezanya umupira. Muri uyu mupira utangira Rayon Sport igeze kubona amahirwe yo kuba yatsinda igitego ariko Urimwengu Gilles atera umupira ukomeye cyane uca hejuru y'izamu. Ku munota wa 5 w'umukino AS Kigali yabonye kufra. Iyi kufra ryari ikosa ryahanwe na Ndayisenga Fuad, yahanaga ikosa Irambona Eric wakiniye nabi Shimiyimana Govin mu rubuga rwa Rayon Sport. Ariko umupira waje gusubizwa inyuma na Habimana Hussein. Ku munota wa 8 igitego cya Rayon Sport cya mbere cyari kimaze kuboneka. Mugeni Kakure Fabrice yafunguye amazamu ku ishoti rikomeye yateye nyuma yo kumusanga mu rubuga rw'amahina nyuma ya corner Rayon Sport yari imaze kubona. Ku munota wa 10 kandi nanone Rayon Sport yahushije ikindi gitego. Mugisha Gilbert yagerageje kongera gutsinda ikindi gitego ariko umupira ujya hanze. Aho Rayon Sport yari ibonye corner itewe umupira usanga Sarpong ashyizeho umutwe, Ntamuhanga Tumaini Titi akura mu izamu n'ikirenge. Mugisha Gilbert ubwo yageragezaga gutsinda umupira wagiye hanze. Ku munota wa 13 Rayon Sport yabonye igitego cyayo cya kabiri. Michael Sarpong yatsindiye Rayon Sport igitego cyayo cya kabiri n'umutwe. Ku mupira yaraherejwe na Urimwengu arasimbuka asumba Rurangwa Mosi ashyira umupira mu izamu. Rayon Sport bimaze kugira ibitego 2-0 ku munota wa 13. Ku munota wa 19 Irambona Eric yahawe ikarita y'umuhondo ku ikosa yakoreye kuri Nova Bayama. Ndayisenga Fuad hateye umupira ahandi ikosa uca hejuru kure y'izamu. Ku munota wa 22 kandi habonetse kufra ya AS Kigali. Benedata Janvier yateye umupira ahandi ikosa ryari rikorewe mugenzi we mu rubuga rwa Rayon Sport, Bishira Latif waruhanganye na Habimana Hussein awukozeho umupira uhita ujya hanze. Niyomugabo Claude yinjiye mu rubuga rw'amahina nyuma yo gucengira Iradukunda Eric ubwo yashakishaga wari buze guhereza umupira. Habimana Hussein yahagobotse awumukura ku kirenge. Bwari ubwo buryo bwonyine AS Kigali yari ibonye kuba yatsindamo igitego. Ku munota wa 29 AS Kigali yabonye igitego cyayo cya mbere. Irambona yongeye gukinira nabi Marc Govin, ikosa rihanwa na Fuad Ndayisenga atereka umupira ku mutwe wa Ndarusanze Jean Claude ahita atsindira AS Kigali igitego cyayo cya mbere. Ku munota wa 33 habonetse kofra ya AS Kigali. AS Kigali yongeye kubona undi mupira utewe na Ndayisenga Fuad, umupira utara hejuru y'izamu ahita haboneka kofra AS Kigali. Ku munota wa 34 AS Kigali yabonye ikarita y'umuhondo. Ndayisenga Fuad yahawe ikarita y'umuhondo nyuma yo kwitambika umukinnyi wa Rayon Sport wari ugiye guhana ikosa akamuza gutera umupira. Kufra yindi ya Rayon Sport yabonetse ku munota wa 38.
Manishimwe Djabel yateye umupira hano ikosa usanga Mutsinzi Ange usumbye Mark Govin awugarura mu rubuga rw'amahina. Ku munota wa 38 Rayon Sport yabonye kufra. Manishimwe Djabel yateye umupira hano ikosa usanga Mutsinzi Ange usumbye Mark Govin awugarura mu rubuga rw'amahina. Kubw'amahirwe ya AS Kigali, Bishira Latif yawutanze kuri Ulimwengu ndetse umusifuzi avuga ko uyu myugariro yakiniwe nabi. Ku munota wa 41 kandi AS Kigali yahushije igitego cyari cyamaze kubarwa. Nshimiyimana Ibrahim yananiwe gutsinda igitego cya kabiri cya AS Kigali ku mupira yarahawe na Niyomugabo Claude wari uzamutse mu ruhande rw'ibumoso yiruka awuhaye rutahizamu awutera hanze. Si ibyo gusa kandi ku munota wa 43 nabwo AS Kigali yahushije uburyo yari ibonye bwo gutsinda igitego. Aho AS Kigali yakomeje gusatira mu minota ya nyuma y'igice cya mbere, Ndarusanze ashyize umutwe ku mupira waruhinduwe na Ibrahim usanga uyu rutahizamu w'umunyarwanda uwutanze Mazimaka awuteye mu izamu ukurwaho na Irambona Eric wahise akiza izamu yihuse. Ubwo igice cya mbere cyasaga n'ikirangiye, umusifuzi yatanze iminota 2 y'inyongera. Ubwo igice cya kabiri cyatangiraga, umukino wahagaze kubera ikosa ryari rikorewe Bukuru. Ku munota wa 49 Rayon Sport kandi nabwo yahushije igitego cyari cyamaze kubarwa, aho Manishimwe Djabel yacomekeye umupira Sarpong mu rubuga rw'amahina akozeho gato ukurwaho na Ndayisenga Fuadi wahise akiza izamu rye. Bwari uburyo bwiza kuri Rayon Sport yaribonye kuba yatsinda igitego cyayo cya gatatu. Ku munota wa 51 kandi AS Kigali ihushije igitego. Ndayisenga Fuadi yateye umupira ukomeye mu izamu ukurwamo na Mazimaka Ange. Nshimiyimana Ibrahim agiye kuwusubiza mu izamu ukurwamo na Mutsinzi Ange. Abakinnyi bombi kandi bakubitanye bahita baryama hasi ubwo bitabwagaho n'abaganga. Ku munota wa 57 Rayon Sport yabonye kufra yayo. Manishimwe Djabel yateye umupira w'umuterekano wari inyuma gato y'urubuga rw'amahina uhita ujya hanze. Kufra birabonetse ku ruhande rwa Rayon Sport. Ku munota wa 59 AS Kigali yahushije igitego nabwo cyari cyamaze kubarwa. Ndarusanze Jean Claude yazamukanye umupira yinjira mu rubuga rw'amahina ateye ishoti rikomeye, umupira ukozweho na Mazimaka Andre ujya muri corner itewe na Fuad. Semana Eric yagerageje gushyiraho umutwe ariko umupira uranga ujya hanze. Ku munota wa 61 Rayon Sport yasimbuje. Donkor Prosper yasasimbura Mugisha Gilbert ku ruhande rwa Rayon Sport. Ku munota wa 63 kandi AS Kigali nayo yasimbuje. Ishimwe Kevin yasimbuye Ndayisenga Fuad ari we watanze umupira wavuyemo igitego cya mbere cya AS Kigali. Ku munota wa 58 Donkor yagerageje gutsinda igitego ku mupira uturutse kure. Ku mupira wa Kakure Mugeni wabanje gukorwaho na Ntamuhanga Tumaini, Donkor Prosper yateye ishoti rikomeye riciye ku ruhande rw'izamu. Ku munota wa 70 Rayon Sport yabonye ikarita ya kabiri y'umuhondo. Mugeni Fabrice yahawe ikarita y'umuhondo ku ikosa yakoreye kuri Ndarusanze Jean Claude bari mu kibuga hagati. Ku munota wa 76 Rayon Sport yabonye ikarita ya mbere itukura. Irambona Eric yahawe ikarita ya kabiri y'umuhondo kuri Irambona. Iyi karita itukura Rayon Sport yabonye ku munota wa 76 yahawe na Irambona Eric. Nyuma yo kuregwa n'abakinnyi ba AS Kigali babanje kujya kuburana n'abasifuzi. Ku munota wa 81 AS Kigali yasimbuje. Karanda Frank yasimbuye Nshimiyimana Mark Govin havuyemo myugariro w'iburyo hajyamo rutahizamu. Ku munota wa 82 kandi habayeho gusimbuza kwa Rayon Sport. Nyandwi Saddam yafashe umwanya wa Bukuru Christophe ku ruhande rwa Rayon Sport. Iradukunda yagiye gukinira ibumoso, Nyandwi akina iburyo, mu gihe Mugeni yasubiye inyuma ho gato agafatanya na Donkor. Ku munota wa 84 kandi AS Kigali yahushije uburyo bwiza yaribonye bwo kuba yatsinda igitego cyayo cya kabiri. Niyomugabo Claude yakinanye na Benedata Janvier ahinduye umupira mwiza ukorwaho gato na Karanda Frank usanga Ndarusanze Jean Claude ateye ishoti rica hejuru y'izamu. Ku munota wa 90 kandi muri uyu mukino hatanzwe iminota 3 y'inyongera. Ku munota wa 91 kufra ya Sport yabonetse. Manishimwe Djabel yakiniwe nabi na Benedata Janvier ahagana muri corner. Ikosa Manishimwe Djabel yihaniye umupira usubiza inyuma na Bate Shamiru. Ku munota wa 92 AS Kigali nayo yasibona kufra yayo.
Iradukunda Eric yakiniwe nabi Ishimwe Kevin ubwo yahanaga ikosa yakoreweho umupira ugarurwa na Donkor Prosper. Umupira waje kurangira ari ibitego bibiri bya Rayon Sport ku gitego kimwe cya AS Kigali. Rayon Sport iteye intambwe nziza cyane gutsinda uyu mukino ubanza wari wakiriwe na AS Kigali. Biraha Rayon Sport amahirwe menshi yo kugera ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro ku nshuro ya kabiri yikurikiranya. Umukino wo kwishyura uzakirwa na Rayon Sport kuwa gatandatu kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Turabashimiye mwese twabanye kuri Smart Side muri uyu mukino wahuje Rayon Sport na AS Kigali. Reka tuzasubire ku mundi mukino wa kimwe cya kabiri uzahuza Kiyovu Sport na Police FC ku isaha ya saa 9. Hasta la vista.